Mohlahli Hugo Bruce o tlo eta sehlopha pele la mathomo ge sale a fiwa moshomo ka kgwedi ya Mei. Bruce yo a nago le mengwaga e 19 o tsene moshomong morago ga gore bafana ba palelwe ke go qualifyela tournament ya Africa Cup of Nations ka Cameroon mo ngwageng wo o tlago. Bontši bja baraloki bao ba lego mo sehlopheng ke bao ba ralokilego kgatlhanong le Uganda ka kgwedi ya June, bangwe ke bao ba fentšego tournament ya COSAFA mo kgweding ya go feta e šitana le baraloki bao ba bego ba le dipapading tša di-Olimpiki ka Tokyo. It was not easy for me to do this first, if I can say, official selection. First of all, the league here in South Africa starts next weekend. So we didn't have so much the opportunity to see the players live. We were happy that there was a MTN Cup game last weekend. Seo mokgatlo wa SAFA o se nyakago go tšwa go mohlahli o moswa ke go bopa sehlopha se matla. But we are not going to underrate this qualifiers. The coach is going to give it his best, but we want everyone to be behind the coach, knowing that we are on the building phase. Le ge go le bjalo Bruce o ikemišeditše go tšwelela. Who don't want to go to the World Cup? This is really one of the highlights of a career. It's a highlight. So you can be sure that we will do everything to be in Qatar next year. Mo dikampeng tše pedi tša go feta go bile le mathata a go ata ga leuba la corona go baraloki e šitana le maloko a setegeniki. We're going to employ a rigid bubble. Now, number one, we are going to have a hotel that is exclusively for the team, only for the team. Bruce o akareditše baraloki ba tshela go tšwa moše wa mawatle gomme bangwe ba bona ke Phesitahu le Luda Singh. Sfeso Ramara, SABC News, Johannesburg.